Politike okrenimo se slatkim temama. Počeo je 3. festival čokolade i kave. Petra Mlačić provjerila je što nas sve očekuje tijekom 4-dnevnog hedonističkog festivala. Cipelice, noževi, klješta, kola, torbice, fotoaparati, fontane i sve to od čokolade. Jedan od najboljih majstora na svijetu, znači Antonio Schettini, radi u ovim kalupima te sve figure i to je sve ručni rad. Obitelj gospodina Stjepana ima posao za prste polizati. Moja je najdraža slastica kremšita, čokoladna i to je moj vrhunac. Znači malo se zapleše i Čokoladoljubac i panker iz Splita svake godine u čokoladu ubaci nešto neobično. Gramofonska ploča koja svira iz čokolade, drniški pršut u tamnoj čokoladi, maslinovo ulje i prošek, sve što voli spoji u poslastice. čokolada je moja strast, pa smo tako i nazvali naš moto je strast naroda. Do you ever want to eat your painting? Sometimes, or I get it on my finger with my paintbrush. Ovogodišnji je festival posjetio i albanski umjetnik koji izrađuje murale od zrna kave. Prije 2 godine završio je Guinnessovoj knjizi rekorda. Slično kao u prethodnoj, gatalica nam u sljedećoj godini predviđa tamnu čokoladu i gorku kavu. Neće biti šećera za put, da bi mogli zasladiti. A nakon današnje skupštine malo je šećera trebalo i gradonačelniku. On je festival otvorio, podijelio savjete. Bijelu čokoladu jedite ujutro, smeđu popodne, a crnu koja detoksira jedite navečer. Obećanja. Zašto nije na trgu? Zato da mi kolegica ne vidi. Jedna ima štap, ne može ni jedna gore da se dobije. A trg je bio za nas. Napravit ćemo priručno penjanje. A njemu su dijelili čokolade. Što se gradonačelnika tiče, ništa neobično, a svih nas čeka najslađi vikend u godini.